Mayapat magrasyang abak po kinatamuan, at syuta na po katlo ng Domingo ni Adviento. At kambeda po rin kinatamu pansariling kapag nasan kaniting misa, ihabedala po ding makatukin. Para king kapasalamatan na rin, Mr. and Mrs. Wilfredo Pandillo and family, Mr. and Mrs. Loritel Capimpin and family, Mr. and Mrs. Lagundo and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio Gonzalez and family, at Ladies of Charity. Para king safe travel na rin, Aldrin and Jenna Dizon. Para king Aldon ng Kiabetan, Father Aristotel Maniago. Para king Malalaguang Kapagdanan na rin, Felipe N. Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Quiner Bayani, Brother Pat Ahos, Brother Rolly Duvin, Rosario Di Marupot, Carmelo Fajardo, Father Rolando Gomez, at Jeronimo Lazaro Jr. Para king special intention na rin, Mayor de Guituma, Engineer Jesus Punsalan, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Dietz and Lita David and family, Father Raymond Reyes, Hajing family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude. Para ka rin kaladuada rin, Jesus, Joel, Hernando, Jose, Leonida, Vicente, Dorothy, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Shams, Benjamin Jr., Andres, Purificacion, Lorna, Augusto, Jeneline Frial, at Ding Maldang Kalatuak in Purgatorio.
Makatipon tamo, kinaginigip pampo ni anak, ampo ning banal ay Espiritu. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. May payabak po kaya kayongan. Tsuta na po king katlo ng Domingo ning panahon ning Adbiento. Iting Domingo, ausan tayo king amanong Latin Gaudete. Gaudete Sunday. Ing muri ng sabian Domingo ning pamagsaya. Domingo ning tula. Bakit magsaya tamo? Bakit matula tamo? Uling tutupin malapit na ing panyatang ning Ginoo. Ing katamong talapangabos. Ngining aldong iti, saksyan tayo, ing pamanyinding pasibayo, karing kandila. Muna, ing kandila ning kapanayan, kadua, ing kandila ning kapayapan, at ing katlo, ing kandila ning tula, kandila ning saya. O ikpa, king katas na ning pamaglakbe miking Adviento, sisindihan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan at kapayapan, at ngeni sa salangyan mine naman ing kandila ning tula. Ipagkalam me kaya kami ing tula amanibatan kambe ning kapanayan, king panyatang ning talapangabos, tula arapan ning pangapata, tula arapan ning lungkot, tula arapan ning kelang kasagraduan. Amen. Karing panahon, anong nukarin, mas pinili tayo ing kalungkutan kesa king saya. Anyawaran tamo ing kapatawaran ning Ginoo. Iagkastangin ing miagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, ing Diyos sa mayupayang tutu patawaran na katamo, at ing pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo, O Diyos, asibol ning sablang tula, ing anak mong Yesu Kristo, inatad na kay kami at karing sabla, ing masaya ng balita, ning kehang kapatawaran at biye. Ding puso mi manatili lang balisa, hanggang era kaakit,
ing kapaynawan at kapayapan keka. Bustan mong ing tula mong maging tulabi, ing lugod mo maging lugod me, ing pamananggap mo ke kami, maging masayami sanang pamanyalubong, karing kekeng kapatad. Kaya benang Jesus aatubusal me, libutad naman ning kapagsubukan, maging masayala sana ring komunidad me, at makatakman king alang kupas aligayang sedyamo para karela. Idinganadon mi, king lagyo ng Jesus aginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Sophonias. Kulisak ka king tula o anak ng babae ning Sion. Israel, kulisak kang masikan. Magsaya ka't tumula king puso mong kabilugan o anak ng babae ning Jerusalem. Ing ginu inalilan na ing atol amisaldak keka, tinabi na no ring kasalang mo. Ing ginu ingari ning Israel at busalyo, ala ng dewakan asukat mo sang pitakutan. Potang miras na ing aldo ito, miras inganti kanining amano, king Jerusalem. Sion, eka tatakot, ding takdemo, emo no babalag, emo no pabren, mga lambot. Ingginu, kekang Diyos, at busal mo. Metong yang mayupayang talapagligtas. Magsayayat tumula keka, kingkeyang lugod, ibayo na ingbiyemo. Terak yang kukulisak, mipnong tula, king uli mo, antimo ning aldo piesta. Ing amano ning ginu. Kulisak ko king tula at sayo, uling pusalyo at ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Kulisak ko king tula at saya, uling pusalyo at ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Ing Diyos, yang talapagligtas ko, ya ing kakong panaligan, at alana kong pitakutan pa. Dirinan na kong upaya at sikanan, ya ing kakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyetula, ing danom king mau, makanyan lang tumula, ring memalen ning Diyos, potang liligtas na la. King Aldo iti, kekang idalit, pasalamat kayo, King Ginu, maus kayo, King Keyang lagyo, ibali tayo, karing sablang bansa, ing depat na,
ipamali tayo, ban may parangalan niyang lagyuna. Dalit kayo, King Ginu, uli ning mayab at dapat na. Pabustan yung iting balita, miras ka ring sablang bansa. Pabustan niya, ing balang metong, King Sean, kulisak at dalit. Uling marangalya ing banal ng Diyos ning Israel, at manoknangan niya, busal, tingkeyang memalen. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Pilifos. Tumula ko sanang parati, king pamibiyebiyeyong makayagom, king Ginu. At iulit kong sabyan, tumula kayo. Pakitanan niyo lang mayapalo, ding sabla. Malapit niyang datang ing Ginu. E kayo pa'y balisalo, nuneking sablayong pamanalangin. Adwan nyo, King Diyos, ingkay kayong kailangan. At King Pamanyawa Diyo, eyo kakalingwan, pasalamat kayo. At ing kapayapan, lalagpos, King abot ng isipan ning tao. Pagkalumnasake kayo ning Diyos, ing kapayapan ayan. Yo ing papanatili, king pangayagom yu puso, kaisipan kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Ing Espiritu ning Ginoo at syukan ako, uling tiburan ako panipanaral ke, ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. Pamipasyag king may pabalita, agpang kang San Lucas. Nung makanyan, nalo ing sukat ming daptan, ngarang kinutang ding tao, kang wan. Nga nang may kibat, nino man ing makiadawang kapiblas sa imalan, sukat ning idake ing metong ketang ala. Ating ninumang ating pamagan, sukat na lang dakayanan ding aliwa.
Linapit lakaya ring mapilan at alapanyingil buwis, ban pabinyag at kitnande, maestro, nano, ing daptan me, pekibat na karela, eko sisingil sobra, king sukat yung singilan. Kitnan dyan naman ding mapilan asundalos ngara, ikami naman, nano, ing kekeng sukat daptan, pekibat na karela, kayo kakuwang kwalta kanino man, king kapamilatan ning puwersa, o king uli ning pamamatakot, managyo na kayo, king sweldong tatanggapan diyo. Ing kapanayan ding tao, migmulang meragol, at pigmulalande iwan. Inisip da king yana siguro ing Kristo. Inya nga ng uwan karelangan, ako bibinyagan da kayo king danom. Dapat ing metong amay gitupaya kesa kanako, datang iya. Kuman karapat dapat, agyang kalag mo karing tali ng sandalyas. Binyagan na kayo king Espiritu Santo, ampon king api. Daralande ing kayang sabungke, banang daran at igawani ing trigo king sepo, at tipunan na ing trigo king bangan, at dulukan da ing sepo king aping matatda kapilanman. King miyayaliwang paralan, agyagan na langwan ding tao, kabang panaral na karela, ing mayap abalita. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita, ning katang kaligtasan. Pasibay po, maya pa abak kekongan. Atin kanong mengotang kang Mother Teresa, nung nano ing kailangan requirements, ban matanggap king obra, kaya na king Calcutta. Agad sinabi na, adwa mong bagay ing kailangan. Nung bisa kayong makiabe kanako. Munang dili, the desire to work hard. The desire to work hard. Oy ni, ing mumunang diling kailangan. Detang bisang makiabe kanako, kailangan masipagla. Nano ya po yung kabaligtaran ning masipag? Matamad. Nung burimeng lalaman, batugan. Itamungan, talaburi ding taong matamad. Talaburi ding taong batugan. Lakwas na, deta pong
Tandanan tayo po ito. Kailangan ing parati tamong maging masaya. King kamatutuanan, ing pamaging masaya, iyang tanda ning kabanalan. Ing pamaging masaya, iyang tanda ning kabanalan. At iti tutuya ka ring santo antimo San Francisco ning Assisi at ding miyayaliwa pang santo at santa at in pinkasebian nga na a sad saint is a bad saint. A sad saint is a bad saint. Ing buri nang sabihan alang santong makasimangot, ding sablang santo masaya langan. At iti ing panagkatdake katamo, kailangan itamo, lakwas na ring taong pisamban, ring magsilbiking pisamban, dapat masayala. Bakit? Uling potang masayata mo, makayaway ta. Potang masayata mo, manabi tamo, tamo manabi. Potang makasimangot tamo, bala mo tatabi tala ring tao. Uling nung karing malls, burida, panelang maili, ding karelang empleyado, lakwas na king pisamban, makanyan mo naman. Dapat itamo pong maraton at magobra king pisamban, dapat panetamong masaya, panetamong maili. Ingkatlo ng Domingo ng Adbiento, awsan tayong Gaudete Sunday, nga kupen. Iba't itiking amanong latining buri ng sabihan, tumula, magsaya. Inya sa ating kikatamong liturhiya, kaniting Domingo makaparikilya, king tula o pamagsaya. Nung balikan tamo, ding kikatamong pamamasa, ing dalit apakibat, ating panalangin, lakwas na ing pambungad a panalangin, agkatanda katamong magsaya at tumula. Lawan tayo pong pasibayo, kaluguran kong kapatad, ing pamuklat a panalangin nga na, O Diyos, asibol ning sablang tula, ing anak mong Yesu Kristo, inatad na ke kami at karing sabla, ing masaya ng balita, ning ke kang kapatawaran at biye. Ing Diyos, ing sibol ning sablang saya at tula. At nung itamo anak nakatamo ning Diyos, dapat itamo panibatan nakatamo naman, may ngaring sibol ning tula at saya. Makanyan mo naman kaluguran kong kapatahan, karing kikatamong pamamasa. Ing mumunang pamamasa, dimdam tayo. Iba't po king libro ning Propeta Sophonias, nga na kulisak ka king tula, shout for joy. Nga napin po nitang kanta ng Gary Valenciano, shout for joy, kulisak ka king tula. Itang sayata mo, itang tula tamo, emo sana manatili karing kapilubluban tamo. We have to bring them out. Ikulisak tamo, itang saya, itang tula, apanamdaman tamo, karing kapilubluban tamo. Tamo sa salikot, nga kupin, ing tula, ing saya, makayawa. Sana po tang akakit da karing aliwang tao, uling masayala, masaya ka, manawala sana keka. Manawala sana keka. King saya at tula apanamdaman mo. Makanyan mo naman king kaduwang pamamasa. Nano po ing sinabi ng San Pablo, to rejoice always. Not just from time to time, not just sometimes. According to Saint Paul, we have to rejoice always. Tumula ko sanang parati, emu paminsan-minsan, emu po tang tumud kang weting, karing katumula at magsaya. Nune parati, parati kang tumula at magsaya. Ing parating maging magsaya,
not only in good times, but even in bad times. Medyo masakit ya po ini. Okay mong magsaya nung masanting ing mga palyari king biyemo, makadiyan. O nung may kamabayat kang problema, king sarili mo, king pamilya mo, masakit lading pengari mo, may kutkut ka king utang, makanano kang magsaya? Makanano kang magsaya? Potang ing biyemo, miserable ya. Muri nang sabihan, maging malungkot na ka, ali, kailangan sikapan mo pamuring magsaya at tumula. Why? Because you believe that there is God. There is God. At tinapong ginong maglakad, kaya abe mo, mamarap ka ring problemang pagdalanan mo, karing kasakitan ning biye. At yan ang mensahe na kikatamo ning Adbyento. Ngining panahon ning Adbyento, kabang pagsadian tayong Pasko, marapat mo yung kumatmulang saya at tula ding biyeta mo. Wow! Dakal a problema, dakal a kapagsubukan, dakal a kasakitan, dapot deti alilasangkan, ban ali tayo apinamnam ing tune ng kabaldugan ning Pasko. Pota po simbanang bengi. Magtaka ko po nandin, karitak ng sinimba nga ako. Sabi na po nitang may karamdam, kasi po ng bengi, simbanang bengi, aro aliwaya po ining Domingo ne, kaya sakit ang potang bengi, pota simbanang bengi, kaniting 3 Domingo ning Adbyento, paganaka nakikatamo, natutupin malapit na, ing panyatang ning Ginoo, ing mumunang Pasko. Alang rason ban etamo tumula at magsaya. Malapit na ing panyatang ning Ginoo. Alida apigilan ding problema, ding kapagsubukan, at ding kasakitan, ing panyatang ning Pasko. Datang at datang ing Pasko, at king panyatang ning Pasko, dapat kumatmulang tula at saya ding puso tamo. Uling ing Pasko magdalayang maya pabalita, at naning maya pabalita adaralaning Pasko, mi bayitya ing Ginoo, ing talapagligtas tamo. Mi bayiting Ginoo, ing talapagligtas tamo. This is the good news of Christmas. Atin apong Ginong datang, atin apong Ginong mibayit king sabsaban, maniligtas na katamo ka ring sablatang kasalanan. At iti dapat tamong ikatula, dapat tamong magsaya. Uling tutupin, datang iya ing Ginoo. Busal tamo. Makanano tamo pang lakwas maging masaya, king biye? Makanano tamo pang lakwas maging masaya, king biye? O yan po yung tuturo ng Ebanghelyo kaya katamo. Lakwas na ing tuturo ng Juan Bautista kaya katamo. The secret of a happy and meaningful life. 1, kailangan biyasa tamong mamye. Kailangan biyasa tamong magdake. Nung bisa kang maging masaya king biye, dapat biyasa kang mamye. Nga na ning Ebanghelyo, nino man ing makiaduang kapibla sa imalan, sukat ning idake ing metong ketang ala. Ating nino mang ating pamangan, sukat na lang dakayanan ding aliwa. Dinan ding ala, dakayanan ding aliwa. Mamie ka, magdake ka. Eka may mood. Wari makanyan ing kabaldugan ing Pasko. Uling atin apong Ginong maganaka. Atin apong Ginong memye, migdake king kayang anak. Kaya pinmibait yung Pasko. Makanyan mo naman kaya katamo. Nung bisa kang maging masaya king biye, mamiye ka. Idake mo ing nanubang atsuke ka.
Deta pong taong masaya, iyapin la po retang taong makabuklat agamat. Detang taong makabuklat na puso. Detang taong malungkot yapon, detang taong kuripot. Ding taong malungkot, iyapin la retang taong kuripot. Ding taong kuripot, kapilan man ela maging masaya king biye. Alang rason, ban tamo mamye. Ulinging ganaganang bagay nga tsuke katamo, iba't ganyan king apong Ginoo. Pigkatiwala na kikatamo. Dininan na katamong grasya, ban maging grasya, tamo ka rin kikatang kaparang tao. As we receive blessing, we must become blessings to other people. O hindi po ing mumunang sikreto ning masayang biye. Kailangan biyasa kang mamye, magdake. Kimpong seminaryo, lugod ding apong Ginoo, malapit na kami pong mayari king pamag-renovate, major renovation ng seminaryo. Siguro po gagastos na kaming mga 65 to 70 millions. Metong po karing taong sinaw, siguro po may kaibigan ng hanggang mga 25 to 27 billions. Pota pong magigisan na laring budget king construction. Bahalo ng bahalo. Agad yung mangumusta at nga na, Among, kumusta po? Nano pang asaop ko? Uling marakal ne po sinaop, sabihan ko kaya, okay na po. Makarine nga ako. Kay ba't sabihan na, Ali, Among, mas marakalya binye ing apong Ginoo kesa karing bibiye ko. Mas marakalya binye ing apong Ginoo kesa karing babiye ko. Kay ba't mamiyene naman? Po, itamong tinanggap grasya, maging panibatan nakatamo naman sana ng grasya. Tamo pupututan ing grasya, amanibatan banwa. Potang meging may tamo, potang meging kuripot tamo, maputot ing pulayi, ing agos ning grasya, iba't banwa. Kaduwang sekreto, ban maging masaya tamo king biye, dapat maging patas tamo. Patas, just. Malino yayan king ebanghelyo nga na, linapit lakeya ring mapilan at alapan yung ilbuis, ban pabinyag at kit nande maestro, nano ing daptan mi, peki ba't nakarela, eko sisingil sobra, king sukat yung singilan. Eko sisingil sobra, king sukat yung singilan. Maging patas kayo. Bisa kang maging masaya, kamanga rabyadong kalupa mong tao. Kamag ngarabyadong kalupa mong tao. Maging patas ka. King ganaganang bagay. King nanumang bagay. Siyempre po, tang manintunan tamo, natural ming dapat manakit ang tamo. Kaya pinmanintunan tamo. Kailangan ing manakit ang tamo. Pero naman itang labis-labis. Naman itang sobra-sobra. Makakalunos sila. Makakalunos sila rin tao. Nung sobra-sobra, labis-labis, ing anyawaran tamo, karela. Maging patas tamo. Ding taong patas, ila ring taong tutong masaya. Katlo at katataulian, at tuturo ng Juan Bautista kay katamo. Bisa kang maging masaya, kailangan biyasa kang makontento. Be contented.
linapit lakarela o kaya ding sundalos, kami naman nano ing kekeng sukat daptan, pekibat nakarela, kayo kakuwang kwalta kanino man, king kapamilatan ning puwersa, o king uli ning pamamatakot, managyo na kayo, king sweldong tatanggapan niyo. Managyo, be satisfied, be contented, be thankful, be grateful, nung nano, ing mga intulid para keka. O ba't atin taong malungkot, uling ela makukontento. They are not satisfied. They are not contented of what they have. Panintunan day tangala, karela. Nung makanyan kaya ka maging masaya, nung bisa kang maging masaya, makontento ka. Nung nano ing atin, nung nano ing atyo king arap mo, mo panintunan itang alake ka. Kayo pong pengari kasama yung dili, potang ring anak yu panintunan day ng ala. Potang panemong panintunan ning ala, ka maging masaya. Marapat mo ing magsaya tamo. Atin sinabi nga na joy does not come from positive predictions about the state of the world. It does not depend on the ups and downs of the circumstances of our lives, nor on the amount of money and possessions we have, nor on the success of our business and growth of our assets, nor on the number of our accomplishments, nor on our fame, popularity, prestige, and social status. Why? Because joy does not simply happen to us. We have to choose joy and keep choosing it every day. Iti ing panagkat na kikatamo ning Ginoo kaniting Eucharistia. Ing parati tamong pilinan maging masaya. Let us always keep choosing joy every day. Amen. Talakad tamo po at pasyag tayong kikatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. Paita siya banwa, makaluklo, kunan ni Diyos. Ba't ka rin magbalik yan ng bukit? Panmukom ka rin mabiyan ko na sasalpantaya ko yung Espiritu Santo. Ang Santa Iglesia na po, ang pangasamang prinsa, ang pangapatawad na rin kasalanan, ang pangasupidang niya rin. Nung tutumong dimot, ing tula busal tamo, may kaduling sapat ing katang panga Kristiyano. Manalangin tamo king Diyos ning tula, batang parating mibyebye king kayang kapayapan at tula, at nga tamong manalangin, Ginoo, ika ing sablaming tula. Para king Santa Iglesia, ban parati nang ipahayag ing ebanghelyo, antiing masaya ng balita ning maragul at tula. Ipanalangin ta king Ginoo. Para king marimla ng yatu ning pamangasiwa at pamangawa, ban pasibayo non di nan pansin ding tao, at ibalik ing diwa ning tula at sayo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para karing kalulu at daralan kasakitan, ban apag kalubnat ta karelo, emu ing karelang kailangan,
Nune ayat at takarelo ing pali ning kekatang lugod. Ipanalangin ta aking Ginoo. Para karing anggang Kristiyano, ban mabiyas sa tamong manatiling payapa, busal ding kapagsubukan. Ipanalangin ta aking Ginoo. At para kekatangan, ban mikadiwa tamo king pamagsisti at makagawang pikalyan karing kekatang sarili. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ngeni aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa Ginumi, pigdala mo kayong katimawan, kapamilat na ng Jesucristong anak mo. Mibiyabi kay sana karing gamat mo, anding metong amalayang balayan, at ating tawan ning maragul atula, kapamilat na ng Kristong Ginumi. Manalangin kay kapatad banding kako at kay kayong daon, matanggap la arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ginoo, manano na sanang itingayin ay ang pangmi king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlod a sakripisyo, king kang dangalan at tuneming Eucharistia at kaligtasan, ipagkalumiti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayo, yat na yoring pusoy. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat-dapat at matulid ding pasalamatan na kang parati at numan ka rin o ipa. Diyos kingalanganga at lubos may upaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi.
Inyang migpakumbabayang may kisaot kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang binuda, at biglat ne para kay kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panayan miya itang aldopot ang ikristong ginubi, magbalik yang pasibayo kang bening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana itang kaligtasan, ape nga kuna ang ngini paninayan mi, king mitmong kasalpantayanan. Ulinita kang bering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Lain makyabe alang tuknang babiya kapuryan, keka at ngaming kakanta. Tunay kapin badaloy paiging panibataning sablang kabanalan, ulinida pagparalam po be, pamanalan mo sa retingayon king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pe pasalamat yakeka, pirasone, at binyene karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kanadiye. Iting kanakong katawan, kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iding kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubo para kayat para karing sablang tao. Banggit ami patawaran na ring kasalanan. Dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Ini gaganakan mo, ipaing kamatayan at pamanyubli ng bebe ng anak mo. Daraon may kikiting tinapi ng bieting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka. Ing pepalirian mo kaming matampang talak at arapan mo. Man sumuyo kaya ka. Mapangumbabaming pagamuha mo. Kingi kaming ansanang misulusulok ing katawan na daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting mentong ng Espiritu Santo. Ganakan be o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king mento yato. Manmiganap yaking lukod kambe ng Francisco, aki kaming Papa. I Florentino, aki kaming Arsobispo. I Pasiano, ingi kaming Arsobispo Emerito. Ringgi kaming kapatid reliyoso at religyoso at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay naman at maninayang subling biye.
at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye halang angga, ban kaya binang Maria, ing birhen induning Diyos, kaya binang San Jose, aki ang pakamala na esposo, ring apostol at ding sablang santo at santa, lalong-lalo na San Agustin at Santa Monica, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ibang mayupayang totoo, kagoming badalay espiritu, purian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngini masaya tamong mahus king ipatang at subanwa. Ikabos mo kami o ginawking sablang marok, maligod mong ipagkaluming kapayapan king panahon bay. Manhing kasaupan ike kang pakadudo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong ke kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, dunawuming kasalpantayanan din kaya kang iglesia, at mamayapan min pon bilugan ang pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sang parati kaya kayo. Bilang mikakapatad, aparating biyasang tumula at magsaya, ipakit tangin ing mikakametong taking kapayapan. Kapayapan, kapayapan.
Kalagurang kong kapatad niyo, ing ginutamong Yeso Kristo, ing sibol, ning sablang tula, mapalad laring mayawos, kingapunan ning kordero. Ing katawan na tayo ng Kristo, isadsad na katamungan, ang kaking biye, alang angga. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one To see the face of God is my heart's desire.
to gaze upon the Lord is my one desire. Manalangin tamo. O Diyos, ay mami, pepasagiwan mo ing kapanaligan mitula, kaniting banal apamangan kaya bening anak mo. Saupan mo kaming magdulap tula at ligaya, eking pansariliming kapakanan, ni karing bandini ting yato, nunay keka at karing kapatad me, king makataong ganaka, king pamakidamayan, at king masampat apamananggap, karing sablang bage, kapamila taning ginubing Yesu Kristo. Bayo po yung pamupo sa bendisyon pa si bayo paganaka, magumpisa na po potang bengi, at bukas galingaldo, ingi katamong simbang bengi, o ingi katamong misa de Gallo. Panikwanan tamo po sanang makasimba, kaniting siyam ayaldo, ning katamong kapagsadyan, para king aldo, ning kapanganakan, ning katamong talapangabos. Good luck po. Sana kompleto tayo. Ne po? Sige. Dakal pong salamat. Ingino, manatili kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ingin pa ating anak, ating banal ay Espiritu. Ing misa, mi daon ume kayo, at parating pilinan, maging masaya. Salamat, King Diyos. Magrasya nga bak po kay Kongan.